هاليلويا. Gloria لك مولاي. Thank you Jesus. Gloria لمولاي. تروني لبس الليلة نقرا ندر أكثر من صولته باش نقبل ما التابيت. الليلة ما تنجي نحب نعطي كريتو الناس اللي ما نعرفش، انما بريسيدين في الفستة تا مدوار سان فالنتينو ما نعرفش كي يحبني شي ولا ليلي، اما نعرف لي يمشي غاتي يحبني زغور، وداك هو سيدنا جيسوس كريستو اللي يحبنا الكل كمان. هاليلويا. ثانك يو لورد. عليك لبست لكم هيك تال استجون دال الكولوري سوا يكاوش هاتي ليش دايرة تدر انت خريص. هاليلويا. alright كل خات يطلب معي يسوس ليش أنا طلبوا حالي نرشيفوا كلمة لي خاتبنيك خاتسخك ويلا وكل الموليتك الجراتسيا للسيب فيقان في قلبك. هاليلويا. علشان فيقان على قلبك. مسي قديس طلبوك باش كلمنا الليلة من الكلمة قديس هتيا أنا بظنك مولاي كونتينو كل نفس لين يهدو كل خسيب ليد ما احنا مولاي أنا بظنك ونعرفوا لمن غيرك ما احنا شيء ما احنا كاباتشي لشيء. سبيرتو سانتو سبيرتو تالمسير اللي انت تينا باش نسيخوا للمسير أبا. تكلم انت علمنا الكلمة قديس هتيا كنت ترانسفورمانا وعمل منا داك لتريتينت الليلة ناست باش نجعل كلماتيك وقطع كتير ما نرجع نكون لسه كتير في اسم جيسوس كريستو. امين. همروا هنوريكم بوست سكريتوري الليلة. المساج تاعي هي المحبة. love is love. كمان وينكم جيلو سمعتوها ديك الفرازي love is love. جيلو سمعتوها love is love. بالمالتي تفسر المحبة هي المحبة. love is love. شحاجة لي love is love لا life is life ديك مش love is love. That's right. Baby don't hurt me and whatever. ما ديك life is life. Life is life. مسمينه. احنا قاعدين نعيش في زمن انترسانتي. تسبيس نسمعوا فوق المحبة سبيشالمنت في الدنيا سيكولاري موسيقى فاشن شوز باراتي مطرق فوق المحبة. برأيك كنت النقطة شي حاجة انترسانتي لي اكتر ما نرسقوا ليتميم تزمينيت للبيبيا تيلك بالكونترا اكتر المحبة فيرو تنقص. مش بالكونترا مش اكتر المحبة تزديد اكتر المحبة تنقص. أنا ريكونس سكتوري مبات نتكلم فوق المحبة ديفرنتي. مرة في كتاب متاو 24 متاو 24 هنقرأه من فيرس نستو نقطعه من البدو ما يسوع يتكلم فوق الآخر تزمينيت اسمعوا من فيرس 10 يسوع يدار كلام يكون مخفنا ليتفشكلوا إذا زهوا نفكركم في الكلمة المولاي بروفيتيكا على دين السنة وعلى الاستجون في البداية السنة تدين السنة في الآخر السنة الهادي وفي البداية السنة كلمة بروفيتيكا على الريفر اوف لاف هو الجسم تاع كريستو مش على الريفر اوف لاف بس يا حفنا لوب حيكونوا التستياتي. Many hearts will be tested. It's happening. ومتى نسمو بروفيتيكا كلمة بروفيتيكا تكون فريسكا لك الاستاجون put you in it بوجي لك نفسك فيها عش ليلك على تيت يتي برابراك خافنا قلوب حيكونوا التستياتي مربولة ووقت يجري ويكون مخافنا اللي يتفشكلوا الكلمة وكل يسكندلزاو روحهم يوم كلا سكندالون يدفيري يجوا في فندوتين يتردشوا للشوشين دي في الآخر تزمنين يتردشوا للشوشين
للجرين وينبعدوا بينيتهم. هناك يتكلم، اسمعوني محكم على الكريستياني مش الدنيا. على دوك اللي عملتوا الكورس بيت اوف سيتن تعرفوا اللي دين الكلمة اللي هناك يوزا هي الكلمة أجابي، الكلمة محبة الله. يقوموا بوستا بروفيتي فولوتس ويقرقوا، اسمعوني ملا وارنس اللي خافنا يكونوا offenduti يكونوا ينبادوا ماشيين كيف يسخ داك تبدا ترى بوستا بروفيتي فولوتس ويقرقوا بخافنا نيس. اسمعوا اكتر ما يسأل آخر تزمين، آخر تزمين جفيري في التشانس تدين الدنيا يعلق ويجي كريستو يكتر الخزن ولك المخبة تخافنا كبرت. كوازي تيت البيبي عنده رجون يو الدنيا عنده رجون، عشان الدنيا كل خد يتكلم فوق المحبة. والفرازي love is love تنسرت كوموني تستا تخوب سجرة، تستا تخوب كلب، تستا تخوب بيتزا، تستا تخوب للمن تريد. ايش love is love. pero مش رأسك ده حزين. it's not always a bad thing. مش بالفورس حاجة حزينة اللي انت تخوب. علاش في السكتورة تتكلم فوق diversi تيب تا محبة. هنوريكم سكتورة أخرى. تيني تيموثيو كابيتول 3. ضربة ينا ننقصل الله الليجسي اللي ينا بارت منا في الدار اللي ينا تربيت فين الله اللي سيخ لي بوجيني وأتما لايت وأتمنى على منا. هي الدار تا ريما ديك هي الفاميليا الليجسي دياي. المينسترو تالا اللي يلا بوجيني تاخته كان يايت واحدة من الفرازيات مفتي عنده بوسطة كتبة ونهججكم باش تقراه هذا الكتاب. نهججكم في شهين لأن السنة بروفا أقراه اسمه Love the Way to Victory. It's a beautiful book. It is beautiful book. اسمه Love the Way to Victory. pero كنياتك كل متى الكريستيان يدنب دايم يا فلاريا تالمحبة. كل متى الكريستيان يدنب يا دايم فلاريا تالمحبة. هنقول لكم بالإنجليز. When a Christian sins, it will always be in the area of love. Or my love towards God, or my love toward my brother or my sister. يو فلاريا تياي لين الله، يو فلاريا تالمحبة تبيني وبيهية يو وقتي يو بروشمو. كنت دي النوتة ترى لذلك أكو فيرا. كل متى ينا ننقص شيريا يو ينا ننقص المحبة تياي لين الله، يو ينا ننقص المحبة تياي هي يو وقتي. في التاني تيموثيو 3 فيرس 1 باولو يايت دان عندك تكون تاف. دان هو الأبوستل باولو. للأخر تا الدنيا يكون زمني بس. أرى ليش يكون زمني بس؟ البني آدمين ينتاو المحبة. إيش جميل. كنت نستني هادي. How sweet. كم حيكون هو محبة. كومبلي أراك يعجبك. البني آدمين ينتاو المحبة تاعهم انفسهم. المحبة تاع الفلوس. فخرين يفتخروا بيوم انفسهم. يو يفتخروا كما تايبين الخروق. سوبرفي برايد.
dajja jiddaw, dajja mhux għax m'għandha tgħid ħaqta biss, dajja tista' tgħid ġifieri anke ereżijiet. Heresies. Ma isimgħuha, ma jisimgħux mill-ġenituri. Ma jisimgħux mill-ġenituri. Bla gratitudni. X'inhu l-oppost ta' gratitudni? X'inhu l-oppost ta' grat? Ingrat. Mela jekk jiena nurik jiena kemm jiena grat, il-kontra hija jiena nieħdok for granted. Gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħnina. Meta jiena nisma' xi ħadd jippropaga l-abbord, l-eutanasja, tgħid kif jista' jkun nies f'sensjhom jitkellmu hekk daqs li kieku qed jiklu xi pastizz. Jew qed jitolbu xi tazza te. Toqtol il-ħajja. Dawn huma nies li huma tal-aħħar ta' żminijiet bla qalb, bla mħabba, bla tjieba, bla ħnina, la blaba. Tox taħseb biss fuq id-dinja, għasab ukoll fil-Knisja. Għax nies la balbu u jpalbxu fil-Knisja jeżistu bil-bosta. Nista' ngħidilkom f'esperjenza ta' 18 sena ta' pastor, ħafna mill-problemi li jiena niffaċċja 50% mill-inqas huwa minħabba din il-sin twil. Il-sin twil. Il-abalbu. Bla rażan, ġifieri m'hemmx kontroll. Rażan. Kifra. Isimgħuha bla maħabba għat-tajjeb. Dawk li mibes, ftakru li hija l-Bibja mhux jiena. Tradituri. Bla ħsieb. Minfuħa bihom infushom. Jħobbu aktar il-pjaċir milli lil Alla. Aħna qed naraw madwar id-dinja ħafna jitkellmu fuq l-imħabba. Taħseb li kważi din fil-ġenna tal-art. Ma fil-veru sens għal-kelma li maħabba li toġob lill-Alla qed tonqos. Mhux tiżdied. Aħna żgħat, tgħid aħna l-ġenerazzjoni tas-selfies. Nies li jiġħdu l-qawwa ta' tjieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' tajbin. Isimgħuni aħwa. Nies bħal dawn hawnhekk qed jgħidlek aħrabu. Fl-iskrittura hemm mill-inqas, mid-dinja mod ġenerali ħafna jafuha, imma fil-Grik ħanejdu hekk, anke fil-kunċett Grik, fil-mentalità Griega, hemm diversi tipi ta' mħabba. Aħna anke bil-Malti, sfortunatament il-lingwa tagħna ma tantx għandha definitions ivarjaw għall-imħabba, għax jekk ngħidlek inħobb il-pizza qed ngħid imħabba. Kienet inħobb il-kelb, qed nuża l-imħabba. Jekk ngħidlek kemm inħobb it-television qed nuża l-imħabba, jekk ngħidlek kemm inħobb l-ommi qed nuża l-imħabba, kemm inħobb il-partit jew kemm inħobb il-banda l-imħabba. U kemm inħobb l-Alla. Vera tħobbu, ġifieri inti kif tħobb l-Alla u tħobb il-pizza l-istess. Fil-Grik, meta kienu jitkellmu fuq l-imħabba, kont kun taf x'tip ta' mħabba qed jirreferu għaliha. Qed jirreferu għaliha. Aħna fil-Malti mħabba biss għandna. Bl-Ingliż love and maybe like. Ġobni. Forsi hemm xi ħaġa ma fil-Grik li hija l-iktar lingwa antika fid-dinja apart il-ludi u hija l-iktar ħafna mill-lingwi tagħna, ħafna mill-lingwistiċi tagħna ħarġu mill-Grik. Fil-Grik hemm 4 tipi ta' mħabba. Hemm dak li tissemma ħafna minna nafu għadi agape. Agape, din hija l-imħabba ta' Alla. Issa nifhem nilkom daqsxejn iktar fuqha. Għandak dik li jgħidula storge. Di jgħidula l-imħabba tal-familja.
Number 3. Fileo, l-imħabba ta' ħbiberija. Ġifieri jekk ismani, jekk jiena pereżempju naqbod ngħid pereżempju il-Noel, ngħidlu I fileo you. Mhux fileta, filet you. Imma meta jħares lej, jekk Noel jiġi jgħidli pereżempju raba waħda, sa I eros you, will start casting out demons. Imma bil-Malti nħobbok. Allura, aħna, forse, jiena nħobb nuża ħafna l-kelma mħabba I love you, nħobb. Mux blamenta ġifieri, ma niftakar f'sitwazzjoni bħalissa fejn bħal tal-film, dak kien hemm wieħed kien hemm dorri pereżempju kif iċċemplu l-mara jew dak li huma qrib tiegħu jgħidhom love you, see you, God bless you. U darba ċemplu l-boss u biex kien darri l-boss qallu I love you. U l-boss qallu intu raj. Avolja tista' tgħidlu lill-boss I love you. Halleluja. Imma mela dawn ma erba' tipi ta' mħabba. Mela jekk jiena kont titkellem f'kuntest Grik, sewwa jekk inti għandek il-maħbuba jew il-maħbub jew ir-raġel jew il-mara tiegħek I eros you, imħabba differenti milli jiena li hija jiena ngħidu I estorgeju, imma aħna nużawx dak il-kliem. Xorta nħobbok ngħidlek. Sewwa issa nitkellmu minn ftit ieħor nitkellmu wkoll fuq l-imħabba tal-Alla. Ħanħallu Alla ħall-ewwel. Mela number 1, pereżempju, ħammorru fi ktieb ta' Esodu kapitlu 20. Ħanurikom għal-manuskrittura waħda, għaliex dawn huma konċetti li huma imżewqa fil-iskrittura kollha. Pereżempju, Esodu kapitlu 20, vers 12. Vers 12. Weġġaħ lil missierek u lil ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li l-mulejja Alla tiegħek. Mela meta jiena nħobb l-ommi, nħobb il-missieri u hekk għandek ukkun, jiena qed inħobba b'tali dik it-tip ta' mħabba li fil-kunċett Grik hija imħabba familja. Issa tiftakar Ġesu jgħidilna li inti titħobbu lilu iktar milli tħobb l-ommok u l-missierek? Mela żgur mhux it-tip ta' ma jfissirx li Ġesu jgħid jgħidilhom isma' li ħobbni l dak moda. Le, hemm imħabba li tħobb l-ommok u l-missierek bija. Ma meta jiġi għal Ġesu ovvjament jiena u inti iridu nħobbu l-ogħla mħabba huwa lil Kristu. Issa xi ħaġa interessanti. Alla wkoll jixtieq ikun maħbub. Ġieli għadditlek minn rasek di forsi forsi qatt ma rajta hekk ċara u tonda, imma Alla hemm xi ħaġa f'Alla li anke hu jixtieq ikun maħbub. Kollha kemm aħna kull min għandu qalb jrid ikun maħbub. Aħna ngħixu biex inkunu maħbuba. Għaw min u naħseb għandna jkunu kollha kemm aħna bħala Kristjani, speċjalment imwielda minn ġdid, u skont Rumani kapitlu 5 tgħidlek li l-imħabba tal-Alla ġiet imsawba f'qalbna permezz tal-Ispiritu Santu, għandna nkunu minn ta' quddiem kif vera inħobbu bl-imħabba tal-Alla. Ma l-imħabba tal-Alla għandha prezz għoli. It will cost you a lot. ħantik eżempju. Il-prezz ta' kif Alla ħab. Għal dawk li qed tisimgħu biss mhux qed taraw, qed nipponta lejs-salib. L-imħabba mill-bniedem għal bniedem, id-dik tal-imħabba ma jifhimix. Ma nistax nifhmu dik it-tip ta' mħabba jiena. Però Ġesu iridna nħobbu lilu hekk għalhekk jitlob minna li niġħdu lilna nfusna u nerfgħu salibna. Nota ma qallekx terfa' bukket fjuri. Għallek erfa' salib. L-imħabba li Alla ħabbek hija l-imħabba li Alla jrid jiġi biha maħbub.
And that's not easy. Humanly speaking, impossible. Infatti jien nemmen number one, jekk inti ma tkunx imwieled minn ġdid u jkollok inkontru ma' Kristu, qatt ma tistax xomm l-imħabba vera tal-Alla. Ma tistax imxomma. U qatt ma tista' tħobb bħalma jħobb Alla. Għax maħniex fil-natura midimba tagħna, we've been corrupted. Hija biss l-abilità sopranaturali divina tal-Alla li u lilek ittina il-potenzjal għax-xorta tittażel inti. Ittik il-potenzjal li tħobb bħalma jħobb Alla. Kull tip ta' mħabba simgħuha, mela minħabba ta' familja. Jien kemm minnkom għandkom it-tfal. Tħobbuhom it-tfal? Tħobbuhom, vera tħobbuhom. Hemm proverbju Malti jgħid il-prostituta lesta, jew mhux hekk, anzi tgħidlek l-om lesta x'tagħmel? Tmur tagħmel il-business għall-ulida, mhux vera. Ma għaliex, għax dik huwa frażi bombastika imma qed turi kemm tħobb l-ulida. Sewwa? Però kemm hawn minnkom kunu ġenwini u onesti. Li intom li tħobbu lil ulidkom u ulidkom jiddiżappuntawkom. Kunu onesti. Issa tgħid li ma naħfirtilhom. Le, jiena mhux qed ngħidlek ma ħfirtilhomx. Ħfirtilhom. Imma ddiżappuntawk. Which probably ekku bħalma inti ddiżappuntajt lilhom ukoll missierek. Sewwa? Kemm hawn minnkom xi darba kontu iġġennintu wara waħda? Jew wara wieħed? Kemm minnkom iġġennintu wara xi wieħed? U beda jkollkom ħafna ħolm u viżjonijiet. Ħannaqru li dejkom, ħana. Iġġennint wara. Sewwa iġġennint wara wieħed. Wara xi mara u nħalt u nħallejt u dobt. U bdejt tolob. Bil-ġim ta' bdejt tolob. Ismawni, moħkoma. Il-bnidem tant huwa verament brodu minn il-mulej. Kunu onesti miegħi, issa qabli għal dak li inti ġinnint warajh jew warajha qiegħda ħdejk. Allura qabli ħataħsebha darbtejk u x'ħatolli jdejk għal di. Għal dak li inti tlaqt l-ommu kull missierek għalija. Tlaqt l-ommu kull missierek li kienu jħallsulek il-kera, jitimgħu, jixtrulek, jaħslu, kollu kellek u ġennint warajha dik. U ħsibt li sibt il-ġenna. F'daqqa waħda bdejt issib ruħek fil-purgatorju. Mbagħad f'daqqa waħda bdejt temmen li l-infern vera jeżisti. U inti meta ġennint wara din il-kreatura ma bqajtx tara ċar, men. Għalhekk love is blind. Għax kieku you'll never be married. You have to become blind. The challenge is challenge, l-sfida hija li ma tibqax blind. Tibda tara wara. Too late. Imma għaliex qed ngħidilkom daw ir-realtajiet li kulħadd jgħaddi minnhom. Għaliex meta inti tħobb
dik l-eros imħabba eros, inti taħseb li this is it. Finally, I'm in heaven. Jaddi żmien u dik l-imħabba kif jgħidu bil-Ingliż, it will fail you. It will fail you. It will disappoint you. Għaliex dik it-tip ta' mħabba ma timlikx. Kemm hawn nies li jinħabbu bejn ġenituri u wulid, which should be li għandha jkun. Għandu jkun sabiħa. Imma ġenituri u wulid mhux ikollhom xi jgħidu. Jiddispjaċini meta nara familji jitkissru u jinsew x'għamlet ommok u missierek għalik, anke jekk żbaljaw, ismani, jibqgħu ommok u missierek. Tinsijiex dik, ħanirgħu maħwa, tafxie tal-lim waħda mill-affarijiet tal-lim fil-ħajja tiegħi jien. Illum jiena għext biżżejjed. Għext diġà biżżejjed fis-sens li dak li żrajt għext biżżejjed li nara ġenara l-ħsat tiegħu. Għal min ikun għadu żgħir forsi ma jkollux dak il-privileġġ. Sewwa, allura itallimt mill-esperjenza li vera dak li tiżra taħħżdu. ħanedkom ġenitur, ħanedkom tfal. Ovvjament ma nafx minn minnkom. Intom li forsi għandkom ġenituri ma tkellmuhomx għax forsi weġġawkom jew bil-sinkom jew affarijiet oħrajn abbuż li jeżistu fid-dinja. Number one nħobb ngħid jiena l-frażi hurt people, hurt people. Nies li jweġġaw, ġew jweġġaw il-ħadd ieħor. Allura żomm daqsxejn f'moħħok li bħalma ġili għed il-xuħu ta' unek, brother partikolari għalli papa tijaj iweġġani bil-sinu, jien kollu iweġġani, ma nistax kolli relazzjoni tiegħu, ġejjem iweġġani kull ma jgħid li dejjem ikissirni. U vera, però mbagħad entu jara daqsxejn differenti. Mhux ħan iġġustifika x'għamel missieru, immetlu missierek kif kien miegħu. Stess. Metlu mela inti ir-risposta l-fidwa ta' missierek. Għax missierek ma jafx ekra, imma inti l-lum tidduq il-mħabba ta' Kristu. Inti tista' tkun is-salvazzjoni għalih. Missierek forsi mhux ħajjiġi jitkellem miegħek għax missier ma jben forsi ċertu affarijiet ma jistax jgħidhomlok. Imma tifhem li dar-raġel ukoll għandu bżonn il-fejqan. Inta tfittex il-mħabba minn missier li huwa mkisser. U għabli marċevijiex dik l-mħabba. Għalek, eżis tfal, dawk li għankom il-ġenituri ta'kom id-dizappuntawkom, zamu għaf moħkom dik. Wis probabli ta'kom mill-li kellhom. Mux għax kienu jobadukom, ek jafu. Sal-imħabba talla tal-limna li nħobbu anka lill-edewa tagħna. Aħseb wara l-ġenituri li natfulek il-patata u għamlu lek il-nepi u għadu jinatfuk mill-remettar li għad konter meta kont baby, hija weġa kbira meta inti l-lom kun missirek twarrabhom u tinsihom għaliex weġġawk. Jew ma qabilx f'xi ħaġa. Hemm parallel ma' dan l-affarijiet anke spiritwali. Hemm l-istess parallel anke spiritwalment. Però ħanidilkom ħaġa fl-esperjenza tiegħi, jista' jkun hemm eċċezzjonijiet għax fil-ħajja hemm eċċezzjonijiet tal-kollha. Ħafna drabi mhux il-ġenitur li jiġħad il-liben imma l-liben li jitħed il-ġenitur. Eraw minn Alla. Alla lilek qatt ma ċaħdek, inti ċħadtu lil Alla xi darba. Araw il-parabola tal-missier u tal-liben il-ħali. Alla l-missier il-liben xi darba ċaħdu. Talaq minn daru, nefaqlu kollox. Liben ċaħad il-missier, pero l-missier għad ma ċaħdu l-libnu. Il-ġenituri, specialment intom li tgħidu li intom kristjani, ma tistgħu qatt tixħdu l-ulidkom. Anke jekk weġġawkom, u probabli weġġawkom, għax aħna l-bnedmin u dak li nafu nagħmlu weġġaw xi. Imma illum ħanedilkom frażi jalla taqbdu għax ħatajnkom tgħixu vittorjużi.
Aħna kemm il-darba nużaw il-frażi kulħadd jidneb, vera jew le. Inkluż il-Kristjan. Kemm il-darba nużaw il-frażi kulħadd jiżbalja, vera jew le. Kulħadd jiżbalja. Issa jiena partikolari ma naf il-ħadd l-ebda Kristjan li fil-ħodu ġiljetta di, iqum fil-ħodu jipprepara lil min ħajweġġa. Sewwa, imma xorta nweġġaw xi. Allura ħantik soluzzjoni biex inti ma tweġġax. Idnejle? Il-dak il-persuna li inti viċin tiegħu jista' jkun ħuk. Taf kemm hawn familji mfissra f'Malta? Inkluż f'River of Love, ta? L-aħwali ma jitkellmux. Taf kemm hija weġġa di? Meta inti immaġna għandek żewġ ulied, tliet ulied trabbejthom flimkien jilagħbu flimkien. Kibru u ma jitkellmux bejniethom. Taf x'weġġa dini? ħafna drabi hemm il-flus fin-nofs. Imma ħantikom qed ngħidilkom minn issa. L-imħabba t'Alla x'tirrikjedi minni u minni. Kemm hawn minnkom tafu li għada Alla tiegħek tiġaraħ. L-għada tiegħek tiġara jew le? Ħabbek xorta? Kemm hawn minnkom tafu li l-ġimgħa d-dieħla tiegħek Alla tiġaraħ? ħajbiddel fl-imħabba tiegħu lej? Jiena nħobb ngħidilha the credit card of love. The credit card of grace. Hekk nħobb ngħidilha. Xi tfisser? Jiġifieri jiena ma' nies li huma anke viċin għall-qalbi u naf mhux qed ngħidlek li faċli da? Għax jekk ikun ir-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek jew missierek jew ommok li tintaqa' magħhom kuljum u ma jafux il-mulej u ma jafux ċertu affarijiet ta' vin, mhux qed ngħidlek ħadd tkun faċli. Imma meta għajna mill-mogħtija ommok ma tafx x'taf int. U taf kif inhi ommok, jew missierek, jew ħuk. Hawnhekk hawn xi wħud fejn jgħidu li pastor jiena u ħija ngħixu fl-istess dar u ma nħarsux lejn xulxin. That's sad. Daw kif ħajjiċċelebraw San Valentino? Għaw aħwa fil-Knisja. Madwar mid-dinja kollha, inkluż Malta. Li huma u it-tnejn ma jgħidu li jħobbu l-Kristu. Ma jħarsux lejn xulxin. Fejn l-imħabba vera? Number one, isimgħuni ħan ngħidilkom nisa. Jekk inti lili jiena bħala Gordon John Manche, pastor, apostlu, profeta, whatever, u ħmar tal-mulej, xejn minn dak ukoll. Neħħittik li kollha bħala bniedem. Li b'xi mod li poġġejtni inti fil-kurutur ta' moħħok x'imkien li jiena qatt ma ħweġġek tiġà qed poġġi standard fuqi li jiena m'iniex imsejjaħ għalih. Jekk jiena lilek poġġejtek f'xi pedestal f'moħħi u għaw minnkom vera turu sagrifiċċji biex tipprovaw taqduni, tejnuni bħala pastor fi xogħol pastorali għaw minnkom vera you go all out. Ma jekk inti x'imkien fil-kurituri ta' moħħok. Hemm xi ċellola taħseb li dal-pastor jew dal-bniedem qatt ma ħajdiżappuntani, jaqbilek kissir llum. Int li qed poġġini f'sitwazzjoni fejn mhux tal-li mhux ħan iddiżappuntak tal-jiena m'iniex msejjaħ biex nokkupa. Dak huwa l-post li Kristu biss għandu jokkupa f'moħħu. Jekk jien inħares lej ommi u missieri li jħobbuni jerħilu li wieħed minnhom issa qiegħed fis-sema u naf li ħobbewni jagħmlu ħafna sagrifiċċji. Ma ġieli kelli argumenti moħħu. Jista' jkun żewġek, tista' tkun martek. Meta aħna ngħidu kulħadd jiżbalja, inkluż dak li inti f'moħħok fil-kurutur ta' moħħok x'imkien fis-subconscious,
عملته فوق بدستال داوش تقول ما يوجهني. لا لا لا، هاني جارانتي لك منستا، انا لك بروفيزية هوجهك هو. مش عشان ريت وجهك، على ستاندرد بحال داك خات ما يلقوا كريستو بيس. كريستو بيس يلقوا. هللويا. عليك اسمعونا، لمخبطة بالفاميليا استورجه، لمخبة في ليو بيلاخوة في كريستو، لمحبة أنك لمحبة ريلاتسيونيت. شي قلت أنت أنك محبة دنيا، محبة أنك باي جينيتورو وابن يو جينيتورو وبنت. ديك المحبة دو عندك أربعة تبقى محبة في الجريك. ثلاثة منهم they will always fail. Always. One will never fail. Is the God kind of love. المحبة التيب تاع بس. ياك انت تخص شي مهادر بعقلي لك شغات الديزابونتاك. هني لك بروفيسية. اكسبوست. البني ادم يديزابونتاك. شو تتشسى عشان ديزابونتاتك المرأة والراجل والأطفال والنانا والسياح والجذرن كل بني ادم شو داربه هاي ديزابونتاك 100%. اما ينا وانت بخلا كريستيان كيف يردون الشو بالمحبة الله ببريتس ديك الكلمة أجابه اللي تفسر شو منكم فورسي جيل سمعتوها دي اللي تفسر سيلفلس. يجي انتي مش هنديكم اللي فاعلي ما دي بالجراسات الله بيستعملها. انتي تانت لست اللي ترشي لست لي انت تعطي دي المحبة نمبر 1 ترجي فيها من كريستو. تبردنديش لا ترجي فيها من تبيدم، ترجي فيها بس من الله. اتفهموا يجي انت اللي محبة الله ما ترسبونديش لورا كيف تحبني. أنا جاني ديلكم دي قارب الواسع. المحبة الله ما ترسبونديش عشان تريتشبرك على المحبة. المحبة الله تحبك أنك متى أنت تبغضه. المحبة الله تبقى تحبك أنك متى تدزبونتا. لمحبة الأخرى كما احنا كلنا أماني. المحبة إيروس هي الأكثر واحدة بوبولاري في الدنيا سبيشالمنت فوق ميديا تلفزيوني. المحبة إيروس يجي المحبة سيسوالي سوا كما ونيس اللي يتجنوا ورا مرة ويتجنوا ورا راجل سوا ويحسبوا لي بحال ما جيت لكم يحسبوا لي سابوا الجنة دقة واحدة من once again داك اللي حاسبوا ديك المحبة حتميهم الأكثر واحدة اللي توجههم. ساحنا بوبلو تلا احنا كريستياني ويريد ان نتعلم من حب الهوتي الأمي المسيري الهية الأختي المرتي الزوجي الوليدي مش بالمحبة بحال ما الدنيا تحب أكلم كريستو. اما حبه لشيشين بحال واو كما هو كريستياني they gave up on each other. كما هو كريستياني اللي يدوا يحبوا لله مملين بسبرتو الله يحبوا للملاي اما اتوا قلبهم من شيشين. علاش ما كانوش يتمشوا بالمحبة لي بلا كونديسيوني لست اللي توجه ولست اللي تجي مسالبة ولا استيخلورا ثانك يو. سجسوا يعلن ديني التيب تا محبة لما تتوبرها في فوسكم الدنيا تعرف اللي انتم تيجي. الدنيا مش قالتها في تخبل تخا ما متى الدنيا تراكم تنخبوا بدين التيب تا محبة
li lesti titlu għan-nar, fin-nar għal xuxin. Ma tattakkawx il-xuxin, iċċedu l-xuxin, tmilu raskom lej xuxin, għalek s-sotmet. Mux ħataddi tija jew ħaddi tija. Meta dinja b'daj tara, da kif jħobbu għal xuxini. Xid-dinja, da sekk, il-moment li ksirt il-fus, baj. Alla ħares ċessu jimxi manna, Kiku jina u intom, jenna niksru fusis, u fuses, u plakek, u switches. Romani, morru għemmek, morru għem. Kulħat jgħid warajja, għamel li maħabba tibqa. ħalli li maħabba tibqa. Bl-Inglis, make love last. Not L-U-S-T, imma L-A-S-T, last. Make love last. Estorge will not last. Phileo will not last. Eros tista' kollok waħda ħirġa minn ġol kaxxa kull ġimgħa ġdida. Jew wieħed. It won't last. They will all leave you empty. The only love that will last and will fill you is agape. Lil-Kristjani biss jistgħu jimxu fiha. Din hija tip ta' maħabba li x-xitan ma jifhimix, Ix-xitan ma jifhimx żewġ affarijiet żgur. L-imħabba tal-Alla l-agape u l-fidi. Il-fidi ma jifhimix il-mhux ix-xitan. Għalhekk inti bil-fidi teqleb id-dinja. Però mbagħad xi saħħaħ il-fidi? L-imħabba tal-Alla. Hekk tgħidlek Galatin kapitlu 5? Tgħidlek li l-fidi tissaħħaħ mill-imħabba. L-agape. Imħabba tal-Alla. Alleluja. Romani kapitlu 12. Imbosta ta' skritturi fuq l-imħabba ġifieri. Tistgħu tistudjawhom. Għandilkom skritturi nkompli ngħidilkom iktar stejjer. Tħobbuhom stejjer indhom? I love stories as well as love stories. Jaqbdak it-teċtix. Romani 12. Vers 10 semawa. Vers 10. Ħobbu li xixin bħal laħwa. Fitxu li tistmaw il-xixin. Ismawni għawa, ħafna drabi intu tirrifletti, ħafna minna l-imħabba naħsbu li tiġi automatika. L-imħabba eros hija chemistry. Jina inti għandi chemistry lejk, sewa u mara rej raġel mara. Dik m'għandek bżonn taħdem għaliha. Imma l-imħabba tal-Alla mhix awtomatika. Trid taħdem għaliha. L-imħabba li Kristu jridna nħobbu li xixin bija, trid taħdem għaliha, ġifieri trid taħdimha. Ġifieri Alla tgħidlek isma' jiena tajtek l-abilità li tħobb ħali, imma inti titkabbara dik l-imħabba. Inti taħdem fuqha dik l-imħabba. U taħdem fuqha billi iktar tmut għalik nifsek u tgħix għal ħuk għal oħtok għalija. That's tough. Actually, it's mewt. It's death. It's death. ħobbu li xixin, bħal laħwa. Fitxu li tistmaw li xixin. Għasa zikom mistoqsija. Kif Alla jħobbok lilek? Aħna
kollha doqna l-imħabba tal-mulej. Xi kultant inkunu f'service fil-preżenza tal-Alla jew nkun waħda qed taqra l-Bibja tqim il-mulej tgħid worship song jibdew niżlin galgul ta' dmuħ madwar wiċċek għax tibda tħossok maħbub minn Alla. Dil-ġimgħa kelli momenti fej dħalt fi spiritu ta' qima fuq kien hemm song partikolari li vera daħlitni fil-preżenza tal-Alla u bdejt nikbi. U tibda tħossok tant tajjeb, tibda tħossok tant maħbub li mħabba tal-Alla tiċċirkundak. Għadni ma nafim qatt f'ħajti kollha xi darba li mħabba tal-Alla weġġatni. Wow. Taf kemm qalu li nies jħobbuni lili? Iktar minn Romeo and Juliet. Taf kemm minnhom traduni? Daqs Romeo and Juliet. La, mhux kollha, le. Ningrazzja l-Alla ħafna li baqgħu fidili u lejali. Imma, it's okay. It's all right. Let me tell you, let me help you break it to you. It's going to happen to you. It's part of your process of maturity. Parti mill proċess tal-maturità tiegħek. Però xi ħaġa interessanti li mħabba tal-Alla qatt ma weġġitni darba. Qatt ma insultatni darba. Qatt ma qabżitni darba. Qatt ma ddiżonoratni darba. Qatt ma ddiżrispettatni darba. Qatt ma ħallitni barra darba. Qatt ma għamel xi ħaġa Alla wara dari biex jiġġagbinani. Qatt. Aw min għamel hekk lilek, jew sfortunatament inti għamiltek il-ħadd ieħor. U għalhekk inti meta tibda tinnota kif aħna l-Kristjani nħobbu xi xi, ħafna drabi mhux bil-mħabba tal-Alla nħobbu xi xi. Imħabba kkundizzjonata. Anka aħwa bej xi xi. Anka koppji. Taf kemm inta għama koppji li qalba jew qalbu huma mtertqa. Taf xoqtol l-imħabba? Dak il-misħut il-sin. Joqtol l-imħabba. Kemm hawn koppji li huma miż-żewġin jgħixu taħt l-istess saqaf imma ma mietu. X'qajdi l-Iskrittura? L-imħabba ta' bejniethom birdet. Tradiment. L-imħabba ta' bej Kristjani birdet. Kif tista' tgħid li inti tħobbni mbagħad tmur tiġġagbinani? Ngħidha b'mod ġenerali mhux għalija biss. Ngħidha b'mod ġenerali. Kif jista' tkun tgħid jiena inħobb il-loħt vera napprezza u mbagħad kif iddur lest li tgħid xi kelma żejda fuqha. Kristu jagħmel hekk. Jekk kalli se jkun qatt ma ringrazzjajtu l-Missier għall-Iben Ġesu, pej se ringrazzjawh ta' għax mingħajru jiena u inti hopeless, Meta jiena ngħid, xi kultant ngħid jiena nagħmel frejjeġ. Illum ma xi ħadd qed nagħmel il-brodu tat-tiġiġa. Volja tajba il-brodu tat-tiġiġa tajba. Ġast povra tiġiġa. Imma mbagħad nitolbu għaliha biex tmur il-ġenna. Meta jiena u inti, meta jiena nkejjel li l-nifsi, morru fl-ewwel Ġwanni 4, morru. Ħa nitkellem naqa' magħkom minn qalbi. Bħala missier ta' din il-familja fi Kristu. Morru hemm ħafna skritturi tafu laqqas użajt il-passaġġ l-aktar wieħed popolari fid-dinja fuq l-imħabba. Tafu li hu. L-ewwel Korintin 13. Ma missejtux. Għax xi kultant tanti, infatti ħafna drabi meta nippritka fuq ċertu messaġġi li ħafna nies diġà huwa kondizzjoni, nafx ħajuża. Allura jiena konxi nipprova ma nużax dak. Għax naf li diġà ħajaħsbu li ħanużax. Allora mhux ħanużax l-ewwel Korintin kapitlu 13. Però nista' ngħidilkom di biss. Qabduha b'revelazzjoni. L-ewwel Korintin kapitlu 13, vers 4 sa 8 huma kollha attribwiti tal-imħabba b'deċiżjoni. Laqas wieħed minnhom huwa feeling.
nażel li ma nqpax niftakar fil-ħażin, nażel li ma nerx, nażel li nibqa' paċenzjuż miegħek, kollha għażliet. Morru studjawha, oqgħodu għamluha. L-ewwel Ġwanni 4. Nażel li nkun ħanin ma nħossix. Mhijiex ħass, għażla, l-imħabba tal-Alla hija għażla. L-ewwel Ġwanni 4. Alleluja. Nfakkarkom li jiena u inti qegħdin f'predikament jgħidulu. Għaliex predikament? Għax li kieku dan il-messaġġ qed nipritkaħ qed nindirizzah lid-dinja, dawn m'għandhomx il-kapaċità għal xejn. Imma tnipritkaħ il-Knisja li sew Alla, l-Ispirtu tal-Alla li jagħmar fik u fija, nafu li huwa possibbli. Imma rrid inkun irrid. Nkun irrid li ngħixi dak l-imħabba. U ħadd irrekjedi nerġa' nippuntalkom subajja lej salib. Ħadd irrekjedi salib. Jekk inti tħobbuni Ġesu ġejlek. Għamilli xema. Kieku tajjeb tħobb inti xema biss, kieku ħanejlek ix-xema ta' Malta kollha out of stock. Eżis kattolċi Maltin, nħobb il-bambin, ħanamillu xema. Kemm tiswa aktar, kemm hija ħafna ola minn hekk li mħabba qalbi tiegħi. L-imħabba vera, it-tip ta' Alla, ħadd iswilek kollox. Kollox. U mhux il-flus qed ngħidlek. L-ego tiegħek, l-opinjoni tiegħek, x'jidhirlek int, x'jogħġbok u ma jogħġbokx. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 7. Kemm minnkom taħsbu li din li maħabba li qegħdin nitkellem fuq għallu hija diffiċli. Fin-natural, kunu onesti. Mhux diffiċli. Impossible. Not difficult. Impossible. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu għaliex huwa wkoll l-Ispirtu li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier huwa l-Ispirtu Santu li jgħinni nħobb lil xi ħadd li weġġani. Għalhekk min iħobb vera jaħfer vera. Min iħobb vera, jekk inti ħantikom eżempju. Aħseb persuna l-iktar għażiża għalik. Ibnek, bintek, żewġek, martek, ommok, missierek, l-iktar għażiża. Il-pastor tiegħek, thank you, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Sewa? Thank you, Lord. Easy, please, take it easy. Għamma l-għom li għak jaġbok fuq il-vazon ta' wara dawk il-fjuri. Isma, għax aħna mdorrina tul-fjuri nisa. Jiena m'għandix għadma femminili fija, imma nħobbhom ħafna fjuri. Le, bis-sejda t-nindilkom. Sewa, nħobbhom il-fjuri. Infatti anka omos bil-fjuri għandi. Imnalla għamis, għax nuqot insaqija gigu. Alleluja. Emmanuel. Meta inti taħseb l-iktar persuna l-iktar għażiża għalik. U inti u jiena u inti għandna l-imħabba tal-Alla fina. Għanejlek, kważi kważi qed nibża nipredika dan messaġġ. Għalija nnifsi.
għax ħajġini xaħat xwara li imma passer inti għettinna li nħobbu bħal-Kristu, inti titħobni bħal-Kristu. La ġawitċek mela. ħajdu għek, vera, xikultan, vera. Taqla ġawitċek u titħob xorta. Vera, isma, imkien mal-bibja tgħidlek li inti timxi fl-imħabba ja faċli, da? Anzi, mhux tal-li taqla ġewwiċċek u tħobb xorta, tal-li taqla ġewwiċċek u lil min tak ġewwiċċek ta' teħriga. Mhux tal-Valentine's biss ta' tal-milid, tal-birthday, ta' fil-ħodu, ta' wara nofsinhar, ta' fil-ħaġija. Kemm diffiċli dil-ħajja Kristjana minn? Għaw xi ħaġa oħra. It is worth it. Ismawni, xi ħaġa żgur li ħani garantilek. Dak li Alla jirrekjedi minnek kienu stess l-ewwel wieħed li tajjilek. Tinsijiex dik. U jgħinna namluha. Kemm ġili nismajna, per eżempju, aħwa. U ħanidilkom ħaġa. Minn żewġ naħat, kopji. Jew raġel ikisser lil martu bil-sinu, jew il-mara tkisser lil żewġa bil-sinu. Jew it-tnejn. Ping pong. Iċ-ċuċata jekk id-nej huma Kristjani. Użaw suppost jafu iktar. Għalhekk dal-ilsin huwa għadu li berred dik l-imħabba. Għalhekk ismawni, ħantikom equation intom kopji kollha. Sew miż-żewġin, dawk li ħad iż-żewġu u dawk li intom jiddispeċikom miż-żewġtu. Ismawni. L-raġel trid tħobbu mhux għax jħobbok. Imma x'Alla jħobbok. Lil martek trid tħobba mhux għax tħobbok. Imma x'Alla l-missier jħobbok. Jina inti nistgħu nħobbu biss vera meta nduq l-imħabba ta' Kristu għalija. Pija m'inhiex kapaċi nħobbok. Il-bniedem mhux mibni biex iħobbek. Tkun xi ħaġa divina soprannaturali. Bil-fors. L-ewwel Ġwanni 4:7. Mela ħanamlu għassa bej l-aħwa. Mela ħija li weġġani, ibni spirituali li weġġani, binti spirituali li weġġatni, irrid nibqa' nħobba u nħobbu xort bl-imħabba tal-Alla. Ibni naturali. Bjekk inti ma tifhimx spirituali, ifhem kif tħobb il-naturali, u ħobb għal-men u l-oħra kek. Titħobbhom anke meta wlidek iħobbuk, weġġawk xorta ma tħobbhom. U tagħmel affarijiet li żgur ma tagħmelhom għal ħadd iktar, imma qablin għandek ħabib. Jew ħabiba, mhux bil-fors mħabba eros, mħabba pereżempju fileo. Ta' bejn l-aħwa. U din lilek ma tirrekjedi minnek xejn u trid tant imħabba. U dat tifel jew tifla li inti qabli welliet sew naturali u anke fil-kunċett anke spiritwali jeżisti wkoll. Sewwa da lilek, weġġek, da jew di jirrispettak, imma dan hu ibnek. Din ibintek. Għalhekk il-missier dejjem jibqa' jistenna lil ulidu. Ma jiġħadhomx il-ulidu. Imma huwa l-ulied li jiġħdu l-missier. Ma l-missier vera ma x'deqqa. Jina u inti ċħadna l-missier kemm il-darba.
kemm il-darba wara Marta tlu sorry u ħafillek daqs li kieku qatt ma kien xejn. Mura mela mal-ħabiba dik. Jew mal-mara u mar-raġel ħatara kemm għandhom komma fonda. Mulej għallimna nħobbu. Għallimna nħobbu. Għalhekk eżis aħwa bejnietna għod attent. Waħda mill-affarijiet li fi 30 sena kristjaneżmu, waħda mill-affarijiet li l-mulej kellimni ħafna dal-aħħar fuqha hija għod attent x'tajt. Għod attent x'tajt. Issa jiena naqas bokkot bħal bosta minnkom, Imma insomma dik nifhimha, like father, like sons and daughters. Imma għaliex il-kliem iweġġa' ħafna qlub. Issa ovvjament iftakar qedtilkom. Poġġi l-ebda bniedem fuq l-ebda pedestal dak il-bniedem huwa ddestinat jiddiżappuntak 100%. Allura inti titħobbu il-ħuk, il-loħtok, il-ħbib tiegħek, il-pastor tiegħek, il-leaders tiegħek, dawk fuqek taħtek ma' ġembek, titħobbhom mhux għax ħammewk, ma bl-imħabba tagħla titħobbhom. Biss. You're not gonna make it otherwise, I'm gonna tell you this. Aħwa, għaw Kristjani f'Malta li jien nafhom u jħobbu l-Alla. Qed ngħidlek il-verità, ngħidilkom il-verità. U mhux kienu Kristjani li anke li jħobbuni li ma kinux parti qatt minn din ix-xirka. Kienu f'xirek differenti. Jħobbu l-Alla. Qatt ma kellhom kapaċità jisibu dar fejn jistgħu joqogħdu. Ġew mweġġa' il-messaġġ forsi xaġa bħal di forsi nesewa u forsi qed jisimgħu llum u Alla tgħinhom biha. Sewa? Inti minti ħadmur fl-ebda dar perfetta. Jiena ningrazzja Alla pereżempju mill-lat naturali. Jiena marti u liedi nemmen li aħna we are a very healthy family. Perfect, far from it. Għandna fejn nikbru nitalmu u turrun. Ma ningrazzja Alla we're healthy. Issa hemm familji li intom tafu fin-natural they're not healthy at all. Imma fl-ispirituali jeżistu wkoll. Allura ningrazzja Alla li jiena għallu li they're healthy, qed jikbru b'mod healthy u san u b'saħħithom fil-karattru fil-morali tagħhom. Ma l-aħħar fl-aħħar mill-aħħar jafu d-difetti tal-mama jafu d-difetti tad-daddi. U Alla jiddilja magħhom ukoll bħalma jiddilja ma' kull wieħed minna. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 7 eżiż ejjew nħobbu l xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb huwa mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dan li ma jħobb, dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla. U le nħobbu ma tmux issemmihulix. Dik il-imħabba tal-Alla. U le nħobba ma ħin ma rridx nara wiċċha. Dik xi mħabbi. Tidnejlek mulejjeni ħallinejnkom. Meta inti tħares lejja, mhux bħala pastor, bħala ħuk, għalkemm jien il-pastor bi-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla. Meta inti tħares il dak taħdejk bħala ħuk u bħala ħduk, tidnejlek mejn tħares lej xi ħadd li tant ġie maħbub jew maħbuba li Alla kien lest imut għaliha. Qed tħares lej persuna li bid-difetti kollu tagħha jew tiegħu Alla xerred demmu kollu għal dik il-waħda għal dak il-wieħed. He is worth it. He is valuable. She is valuable. Il-valur tagħha, il-valur tiegħu huwa ma tista' qatt tħallsu. Għalhekk dal-għodu kellna funeral hawnhekk. Vera kien sabiħ. I know it sounds weird ngħidilkom kellna funeral sabiħ. Sounds strange, tistama strana. Ngħidilkom kellna funeral u vera kien sabiħ, parti kellna mużika għall-ussu, ningrazzja Alla l-Ispirtu tal-Alla uża dal-ħmar biex iwassal messaġġ li anke li l-istess laqgħa. Sewwa, ħafna min nies irċevew taw ħajjithom Kristu. It was beautiful. Ħanilkom aħna. Dan is-San Valentino f'din is-staġun ta' m'għandax għalfejn jkun San Valentino, right? Imma ħanutolizzaw l-istaġun.
dawk in-nies li inti tħobb. Ejdilhom li tħobbhom. ħajjiġi ġurnata li mhux ħajkollok ċans tgħidilhom iktar, bezzi. ħanet kellem għal-koppji di. Għax naf li jew forsi nies li inti tant forsi weġġawk u tgħid qed inħossni fals ngħidu nħobbok pastor. Isma' qalbi, ngħidlek xiex. Ejlu nħobbok għax f'qalbek għax taf kien naf kemm Alla l-missier ħabbek. Allura hekk inti għandek daqshekk valur kbir f'għajnejh. Għalija jien inti għandek valur kbir. Nħobbok għax Alla lilek tak valur. Mhux nħobbok għax għamilt miegħi u għax aċevolajtni. Issa tajjeb bħala aħwa nippruvaw naċevolaw xulxin, koppji jippruvaw jaċevolaw xulxin, imma mhux għalhekk. U naf li mhux faċli. Qed nippritka l-messaġġ li jiena stess ma rridx nisma'. Ma mhux hekk Alla mexa miegħi. Ti taħseb li Alla jħobbni għax jiena nippritka? Taħseb li Alla jħobbok lilek għax inti jinnaf tixellu x-xamat, jew għax niknes il-knisja u ternadda grazzi Ġesu għalikom dawk li taqdu. Imma Alla jħobbok għax inti għandek prezzoli fuq ħajtek. Allura meta inti tħares lejn ħuk forsi li weġġek u ddiżappuntak, ħares lejn wieħed li dan lill-Alla swil kollox. Brother inħobbok. Sister inħobbok. Illum jgħidulhom tħobbhom. Għad jiġi żmien ma jgħidulhomx iktar inħobbhom. Il-fjuri issa tihom, l-ikla issa ħudhom, il-preżent issa xtriwlhom, wara ma jiswa xejn. Issa ċempilla l-ommok, issa ċempillu l-bissierek, issa murarhom il-ġenituri tiegħek, issa ħuħsib illu lejdek ċempillhom kif inti bni, kif inti binti. Issa. U jekk ma jċemplu lek xlura, ċempillhom xorta. Tatihomx għax jatuk. Tihom għax ġejt moti b'abbundanza. Ħobb, mhux għax ħabbewk, ħobb għax ħabbek. Stop. Għax jekk jiena nħobbok għax tħobbni, mela l-ħabba tiegħi hija egoista. It's selfish. Ma jekk inħobbok għax ġejt maħbub, l-imħabba tiegħi hija ġenwina. Amen. Thank you, Lord. Grazzi Ġesu. Alla jħobb jiġi maħbub. Irid iħobb. U Alla jħobb. He loves to love. Because he is love. Għaxu stess huwa mħabba. Alleluja. Grazzi Ġesu. Lejla, praise and worship. Lejla, din l-istaġun ta' tħallix bissal din l-istaġun ta' għamiluwa kull-jum. Aħdmu fuq l-erja tal-mħabba kull-jum. Il-bnidem iweġġa l-bnidem. Jekk issir konxju li inti weġġajt il-ħuk u l-oħtok. Skuża ruħek. Ejt sorry. Il-martek, il-żewġek. Ejt sorry. Uħsib l-sinek. Għax ħafna mir-relazzjoniet jitkissru mħabba dal-żin. Hemm ħafna x'nistgħu ngħidu iktar. Però l-iktar ħaġa hija din, l-iktar ħaġa importanti. Jiena llum inħobb għax ġejt maħbub. Jiġifieri ħaniġi ttestjat biex inħobbok meta naf li inti li weġġajtni. Hemmhekk inkun naf jekk hux vera tinħobbok b'imħabba għax ħabbejtni jew mħabba għax ġejt maħbub. Amen naħwa? Lil min f'moħħok għandek lejla tgħid pastor, il-dak ir-raġel, il-dik il-mara, il-dak il-brother, il-dak il-sister, jista' jkun forsi xi ħadd anke ġar fil-viċin tiegħek, jista' jkun fil-faċċata tiegħek, jista' jkun fix-xogħol tiegħek. U taf kemm iweġġek anke bil-sin u b'emilu, nafu, u mhux qed ngħidlek li jisma' oqgħod għal kollox, imma sib ċans
biex turi l-imħabba talla. Għax jiena u inti huwa l-unika poplu fid-dinja li Alla jiddependi fuq biex li d-dinja tkun taf xi mħabba għandna bejnietna, xi mħabba rċevejna. Tippretendix id-dinja tħobbok. Tippretendix id-dinja. It's okay. Infatti, jekk jiena u inti verament nifukaw fuq kemm ġejna maħbuba, ma jkollha bżonn. Għax pastor nixtieq li nħobbni xi ħadd. Murqat ta' ħin mal-mulej. Imma pastor ma nistax nagħlqu lill-mulej. Ejja nagħlqek jien ejja. Għanilkom xi ħaġa. Forsi tħaqtu biha which is sweet, ma taf kemm nies jgħidu li pastor meta tannaqni nħossa qisha mill-mulej. Taf kemm hawn nies li fiequ għax annaqthom? Oħt kienet tgħidli qabel ma ħallitna il-mara ta' Freddy ta' fuqha. Kienet tgħidli pastor when you hug me nħossi sul missier basta ma jannaqni. Grazzi Ġesu. Għaliex m'għandekx tħobb? Għaliex m'għandekx tannaq? Why not? Għalmet whom are you reserving it for? Alla wetak par idej. Użom, tgħidli jiena m'għandix doni, għandek idej. Mur għannaq xi ħadd, għannaq brother, għannaq sister. U tgħidli ma pastor nistħita jiminix imdorrijek, id-dra. Taf li jiena ma kontx imdorri ngħid I love you? Illum turri n-nies ngħidilhom I love you. Xi kultant anke nies li ma nafx love you bro. Mhux qed inkun fals, just il-bniedem għandu bżonn jismagħha. Għandu bżonn jismagħha. Amen? Għajn baxxu rasna jitolbuha. Għax nista' pasejjer. Irrifletti kif ħad itgħallem iktar biex nirrilisjaw din l-imħabba. Meta oħtok, ħuk, martek, żewġek, ommok, missierek, bintek, ibnek għamlu xi ħaġa sabiħa miegħek, apprezzhom. Għadix for granted. Niftakar riċenti smajt xi ħadd mara difnet il-żewġa, miż-żewġa miet qabelha. Qalet miskina jiddispjaċini għal ħaġa waħda għax tgħix kemm kont nikkritikah. Issa, jista' jkun forsi vera għamerux ma tażbalji dar-raġel. Imma taf kemm faċli jiena u inti nikkritikaw il-xulxin. Issa mhux qed ngħidlek jekk tagħmel ħażin ħanejlek prosit, imma almenu sib xi ħaġa tajba x'tgħid. Huwa ġest ta' mħabba, sib xi ħaġa sabiħa ftgħid. Dak il-ħuk, dak il-loħtok. Naħax passer weġġani. Aħfillu, ħobbu għax huwa maħbub u ħobbu għax int maħbub. U xi darba sibu waħdu jew waħda weda, sister napprezzak għax. Proset vera. Ħalli l-imħabba bħalma tista' titkisser b'dan l-sin, tista' timbena b'dan l-sin. Tolba miegħi missi qadis. Inti batti l-kelma tiegħek f'din id-dinja u l-kelma tiegħek immanifestat fi bniedem li mmanifestat fl-imħabba. Abba missier. Inti Alla li inti nnifsek imħabba perfetta. U inti sawwabt f'qalbi l-imħabba tiegħek. Għallimni nħobb bħalek, malej. Għax fil-ġisem, fil-natural, minix kapaċi nħobb bħal ma tħobbin. Għallimni nħobb bħal ma tħobbin. Spiritu Santu għeni. Millum il-qoddim għajni inħares lejn il-bniedem, lejn il-ħija, l-oħti, lejn walidek, u għajni inħares lejn b'mod differenti. Mux kif narom ma kif tarom int. Ejn Spiritu Santu biex niftakarom daw il-kliem.
مش على الجمعة بس، ما طول حياتي كلها. جراتي تالي حبيتني بمحبة بلا قياس. حبيتني قبل ما حبيتك. حبيتني أنك ما تكون تعدني مدنب وكنت تعدني لعدو تيك. شرطة حبيتني ملاي. لمحبة تيك ربختني عليك. جسو ربحتني عليك. أين ملاي بيش بالمحبة تيك فيا نربح أخرين عليك. أغفر لي فين قاستك، أغفر لي فين قاستل هي ولغتي في الأجير تياي، في الكلام تياي، في وجهيت الداك ليكون بالنقاس تياي. أغفر لي مولاي. هنا وكون أغفر للمين وجاني من قلبي. بقول له بنطلبك موت سبيشالي تعلمني نحب كتار للداك اللي وجاني. بحال ما أنت حبيت لي ين كنت لداك اللي دنبت كونتراتيك وحبيتني شرطة واحدة وربحتني عليك. سبيرتو سانتو هو اوفر انت جسو نستقرك انت السيت والسالفاتور تياي. انت المحبوب فيرة قلبي. انت المحبوب فيرة قلبي. ليلك ناتيك كل غلوريا ودفيه باسم جيسو كريستو. amen. هاليلويا. Thank you Jesus. نقوموا إذا سهوا على دو كلا اللي يراونا فيسبوك ويوتيوب. نهجيكم باش تكونوا معنا نهار السبت اللي جاي في السبت. الخير اللي جاي فلاشرة فوق اليوتيوب وفيسبوك. نكونوا بيوت ويخور مدوار 8 فلاشية السبت وال11 في الأضواء والخير في الأضواء. البيا فاجمعكم نراكم. God bless you. نقوموا أحوى نفخروا الملاي واحدة.